Igitondo cyiza kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, aho dukurikiranira uherereye, reka tukwifuza komeza kugira ibihe byiza. Ushobora kuba aho dukurikiranira bwije, reka tukwifuriza kugira umugoroba mwiza, ndetse naho waba uri ari ku gicamunsi, reka tukwifuriza igicamunsi cyiza, ndetse aho uherereye nawe ari mu gitondo, reka tukwifurize igitondo cyiza. Tuje muri update z'amakuru, amakuru aramutse agarukwaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 5 z'uku kwezi kwa 10 umwaka turimo w'ibihumbi 2025. Makuru akomeje kugenda agarukwaho muri kino gitondo ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni mu karere ka Rubavu, hari icyo twakwita amahano ahabereye. Mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, n'aba wazalendo, birumvikana n'abasirikare biyunze ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basize bahekuye igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. nibo bagize rero iri tsinda rya wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana n'abasoda ba FARDC ndetse n'abarundi. Muri iki gitondo rero cyo kuri tariki ya 5 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka w'2025, bakoze amahano hano muri kano karere ka Rubavu ku mupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hafi muri kano karere, hafi na kano karere ka Rubavu. Rero birumvikana neza kuhava aho bakoreye aya mahano, kuhava ugera neza winjira mu Rwanda ni iminota 2. urumva neza ni hafi n'umupaka neza uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akaba yemeza ko abasirikare ku ruhande rwa FARDC ndetse n'aba wazalendo n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baje kugaba igitero hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Ibyo bahakoreye ni ibintu biteye ubwoba, tugiye kuza kugarukaho muri izi paje z'aya makuru. Gusa turi bunagere mu tundi duce tugiye dutandukanye ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugaruke ku mirwano ndetse no ku bitero bikomeje kugenda bihagabwa cyane cyane, dore ko FARDC, igisoda cya FARDC aricyo gikomeje kugenda kiganza mu kugaba ibitero ahantu hagiye hatandukanye mu duce twagiye twigarurirwa n'uyu mutwe wa M23 hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko iby'akarusho ibibereye hano neza ku mupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Rero ari mu gitero gikomeye, ndetse byavugwa ko cyari igitero cy'imbaturamugabo, aho wavuga ko ku ruhande rw'igisoda cya M23 baje gukora ikintu twita ikintu gikomeye cyane. Byose nibyo tugiye kuza kugarukaho muri izi paje z'aya makuru. Ariko mbere yuko tubigarukaho, reka tubanze tugusabe nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe uratwiyungaho, ni ibintu byoroshye. Reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa subscribe, ubundi uhakande. Ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 ku kandi. Turanagusaba gukora share, byibuze amakuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkuru ikomeye. Kora like ugena muri comment utange igitekerezo cyawe. Reka rero dukomeze n'aya makuru aramutse agarukwaho mu gitondo cyo kuri tariki ya 5 z'uku kwezi kwa 10 umwaka turimo wa 2025. Neza hano ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habereye amahano akomeye cyane. Ni nk'iminota 2 uturutse hano ku mupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana hano neza uturutse kuri Grande Barriere yinjira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
kuhagera byagutwara nk'iminota 2 cyangwa 3, urumva neza neza ni hafi n'uyu mupaka. Ni igitero kiramutse kigabwa ku ngabo za M23 hano neza neza mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Amakuru rero akaba anakomeje kugenda yemeza ko ari igitero cyaje kuba cyaturuka muri Parike Nationale du Virunga, dore ko kano gace gakomeje kugenda gakontororwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akaba yemeza ko ibi bibaye mu rukerera rwo kuri tariki rero ya 5 z'uku kwezi kwa 10 umwaka wa 2025, aho ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abawazalendo baje rero bari imbere ku mirongo y'urugamba imbere. Amakuru akaba yemeza ko ngo hakurikiragaho abasoda b'igihugu cy'u Burundi, hakurikiraho abawazalendo bari bagiye bigabamo amakipe. Ibi rero bitegurwa hagiye hamenyekana amakuru agera ku gisirikare cya M23. Hanyuma ikintu cyaje gukorwa nuko mu by'ukuri baje gutegwa ambushi bakigera hano neza neza mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, neza hafi n'umupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habereye komba y'imirwano guhera saa 9:30 zo muri runo rukerera rwo kuri tariki ya 5. Habereye ikintu twakwita komba y'imirwano mw'abantu mwe, aho ku ruhande rw'igisoda cya M23 baje gukubita icyo twakwita umwanzi ahangaha muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Ku ruhande rw'abawazalendo bari imbere mw'abantu mwe bakubiswe icyo twakwita agaco, bakubiswe icyo twakwita inkuba. Ni nk'inkuba bivugwa ko yaba ari nkayo ibakubise, kuko ibibabayeho ni ibintu bitunguranye. Kugeza magingo aya ngaya rero mayiti cyangwa se imirambo y'abawazalendo kugeza magingo aya ngaya ikaba ikomeje kugenda ikusanwa yegeranwa, nk'uko mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, hafi neza n'umupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivugwa ko rero ubwo ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babonaga ko bikomeye, bakaba rero bahise basubira inyuma, ariko nabo bikaba bivugwa ko baje kurasa igiturika kiremereye, bakirasa mu itsinda ry'umutwe wa M23 abagera muri 12 nabo. Amakuru akaba yemeza ko rero tayari bahise bahasiga ubuzima. Kugeza magingo aya ngaya rero ikaba ari imirwano yaje kuba iva saa 9:30 kugeza muri aya masaha 12 rero. Imirwano akaba aribwo isa naho ihoshoroye muri aya masaha hafi saa 12 birumvikana, mu masaha 11:40 na 50 gutyo niho imirwano isa naho ihoshoroye, kubera ko abawazalendo bamwe bacitse cyangwa se bamwe barokotse, n'abaforce n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bahise basubira inyuma, basubira muri Parike Nationale du Virunga. Kugeza magingo aya ngaya rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bisa naho bigaruka mu buryo hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hano muri teritwari ya Nyiragongo. Hanaho ni hamwe mu haramukiye imirwano ikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Bakaba bagerageje gushaka kwivuna umwanzi muri teritwari ya Nyiragongo, ariko biza kuba iby'ubusa, koko ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaga n'ababiteguye ko bari buze kuza kugabwaho igitero. Mw'abantu mwe bahise bazamura icyo twakwita drones za kamikaze mu kirere, azi gukubitira umusoda wo mu M23 ahangaha muri teritwari ya Nyiragongo. Icyo twakwita komba y'imirwano ikomeye,
ihabereye muri iki gitondo nanone cyo kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Mw'abantu mwe ni ibintu bigaragaza ko ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kugira icyo biyungura cyangwa se bamaze kubona strategy cyangwa se tactique zo kuba barwana n'abasoda b'umutwama 13 hano muri buno burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya rero muri teritwari ya Nyiragongo hakaba hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye mu gihe ku ruhande rw'umutwama 13 bifuza kuba bafata iyi teritwari ya Nyiragongo ndetse na Fizi naho amagingo aya ngaya biravugwa ko hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye mu gihe ho ari igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaje gufata umwanzuro wo kugaba igitero ku ngabo z'iki gisoda cyama 13 ndetse binavugwa ko igice kinini cyane cyo muri Fizi gifitwe n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero update z'amakuru yararamutse agarukaho muri kino gitondo cyo kuri tariki kujya kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025. Twari tuje kugira ngo tuguhe update zayo. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubone mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu ku kandi, kurashare cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu ntiwibagirwe gukora like ugira muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo binenge kugira ngo tubone uko dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Kadufata uyu mwanya rero tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane n'ingenzi kuri twe. Niyo mpamvu natwe dufashe uyu mwanya kugira ngo tugushimire kuko ubwitange wagize ukadukurikirana ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo. Gusa tunakwibutsa gukora share ugakora sabone, byibuze aya makuru ukayasangiza inshuti n'abavandimwe, ugakora sabone cyangwa subscribe kugira ngo twiyungeho tujye twibanira gatanu ku kandi, ko tuzajya dushyiraho amakuru ukajya uyakurikirana uri mu ba mbere. Wakoze kuba natwe rero, ciao bye bye, astra vista.